جنة الأرض انرضت ربي رضا وانعم عليه di avoyage ya kun kilo daga na pindi bonamu wani fa ya amma ko meni kiliya ba ta ku digre kilo bi ba ga kilo pindi bonamu lo ba ya ba ba zaka ya tare ka da kuki ara dira ko ba sana an ko kiliya sai ya mun ku biya ganka aje imam bona ta yankuri ya ka a alati ya ka annabi alaihi salatu wasalam o yalda ma nyamman dina ma ko ya yamma ba garo do oyama nyamaka oyama bormak jena wakati ntuo ya ina ntuo ni batuna kasar jam oba jam sanki jam hal ya na Anas bin Malik radhiyallahu anhu oye ka bin jam Madina ki wa garo odo ka bamma kun baki din baki kula yana ga killaje nda oye ka bamma nyam Madina ka ba kun baki ka azafa ka kun ba annabi alaihi wasallam bisalla kane كبلاس إجينا دامي كبجان أزافا لا نسا لك أبناني جم خاصر وجم لو ما يلقني كايرك أنك بنيان وياز كأما يناك وقت إنه يكون ناكني يكون كيلو لجنا فيني لا بد لجنا فيني تعالى يننا أجن كسر جم إمام مالك ما يقول يا لكون فيني بنام تسامحوا كيلو وما كوني يلي وما كوني تورا يلو bida mo yere ba mo ni ana sa sa mo jila kasru jamo ya te baki kan law jene damte mo dam ngam law ni tugun diga aba yande ay man sai san kelo ko jaayir ko akunda jamboli ye kan leba fajir kan leba raka bonali olisi osi no kan leba maghrib raka bonaka osi no kan leba maghrib ba fulle na kan waamu aba farka ful maghriba kiman taalo da isa vende ba ba to za ka jano o mo to le mun ya ade ora ta ta le bomba farka le ma baba ay ba te jamul aw jamul muhta aba tan jamu kenan ti o go ke ta fa ye maghriba iman ta le isa ti jano layu ni isa mo aba farka jara hakiman gumno mini यार बाता जिसने वे क्या हाल बिने अन वाले को आप जान इशारा तो आप फकिंग का मगरिब में सुनो कि सुनो को अमन की बाजाना इशारा वही उस काये बयान तो आया से कर लेने अंजा मगरिब आके फिर जाना इशारा रखा बना आगे अज़फर लाला सर मो ज़फर यकुन अब फकिर दार अला सर किच वाला ज़फर कर इजाम रखा बना ले अगर अफर अज़फर बुलमो अन्ना अज़फर सो किता अज़फर मन तारो लासर करानो Ija azafara ka guna je ke tiga asara ka guna lo bisa ke jami to ya la ni ye ni adu afriki jana ko ko dia kan jana ko la kan ko amol ti ko manya beka siapa yang kelbatu kelma ana bale salam sieno ka'ibnu umar tughuru la yapo abaya ya ko boyo kuna brate ta ranja siapa ka kada ban ce kalbe ce jahari tugun ne kare ce jawan tugun ne kare ko wani ce ko ya vitamin kalawan jawan yayi la ta sanu an jana abu ko to ma mo billo ko to la yo di ce be aya durban tula ka ka ba jana ko ko ma mo billo ko la o bila yo na galin alkibla ako biya ta wa aka ka nun telwa lai to o ya yo kun la yun akan bo baya ga ma peron bada fil alkibla la yun annu mun tadna ko asan ke yen diga azbata ne biya jan la ko cewa mai ga yaran gan da ki ban ke an ba gar adona kan yen an yi o sali ko o ten dinga ko awa fati ke kuma kunda atende ne ki ya na kasar jamo kita azafaro kita la lasaro mana kita al-maghrib kita la ne azafaro ki ya لما أنت يقول لي تعالى يقول لي دليله وش أنا فهمت إن شاء الله الحمد لله ما يعني إنك بابون بابا أنا عليه الصلاة والسلام يري كأيام ما يقول سامبو بياسكو كأولتين إن دينك كنا كسر جمعين كأياتين لدنgan kecil amba ya kal banyak rakam gunana zafar rakam gunana lasar rakam gunana isyara rakam gunana ayatin anak sesuatu tunda mana
kiten kasar jamu lalan ga ke an ba gari raka nan to amma yadrmani imam malikan ka an kan ce kasar sai le pour kilo pinni bulam yo lam ko tabale driyelen tabale driyelen la wote nan fa ko wote dan ma dan insha Allah الحمد لله الذي خلق السماوات